Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Ko ste prebrali z naslova, danes ni epizoda Road to Show serije, ampak danes snemam back workout in sem rekel, bom povezal na to, kako sem pač sploh spremenil svoj hrbet iz tega v to. Tako da danes imamo trening za upper back, torej upper back focus, samo hrbet, brez bicepsa. Bom pač poskušal razložiti tiste neke majhne tips and tricks, ki so meni pomagali, da sem čim bolj čutil ta upper back in upam, da bo pomagalo tudi vam. Za začetek tega videa spusti en like, subscribe se, če še nisi, pre-workoutam se z Jim Beam, Thor, Steam Free, moj najljubši okus, mango maračuja, koda MAX5 za 5% popusta in gremo začeti z videom. Hrbet, ali je to pač za širino, torej bolj lat focus, ali je to upper back focus, vedno začnem s temi unilateral pull-downi. To pa zato, da pač poleg tega, da aktiviram hrbet, v tem primeru samo lece, da res ful dobro se grem ta moja ramena. Torej unilateral movement, da se tudi nekako skalibrirajo obe dve rameni, ker levo je vedno dosti bolj tako v slabem začetku, na začetku treninga, tako da s tem jih nekako izenačim in sem potem ful dobro pripravljen za premike, kjer delata obe dve roki skupaj, ki so zame zelo problematične zaradi te težave, ki imam na ramenu, ampak na upper backu vsi pač te premiki so večinoma z dvemi rokami skupaj, ki delajo, ne. Tako da tukaj samo en working set in potem gremo na prvo vajo, ki pa bojo seated rowsi. If for 10 years, if you didn't avoid doing what you knew you needed to do, by your own definitions, right, within the value structure that you've created, to the degree that you've done that, what would you be like? You know, there are remarkable people who come into the world from time to time, and there are people who do find out over decades-long periods what they could be like if they were who they were, if they spoke their being forward. Because you're not everything you could be, and you know it. And of course, that's a terrible thing to admit, and it's a terrible thing to consider, but there's real promise in it, right? Because it means that there's going to be a fair bit of pain along the way, and lots of it's going to be unfair. It's like, yeah, no wonder you're resentful. It's like, act it out and see what happens. You make everything you're complaining about infinitely worse. There's this idea that hell is a bottomless pit, and that's because no matter how bad it is, some stupid son of a bitch like you could figure out a way to make it a lot worse. What do you do about that? Well, you accept it. That's what life is like. It's suffering. Yeah, the modern idea is you're supposed to accept yourself. I think that's an insane idea, by the way. Really, I can't think of a more nihilistic idea than that you're already okay. It's like, no, you're not. And the reason you're not is because you could be way more than you are. And so what do you want to be? You want to be okay as you are? Or do you want to strive towards what's better? Kot smo rekli, prvi premik za upper back, imamo ta torej seated row s tem res širokim in neutralnim prijemom. Na začetku teh treningov mi je ful pomembno, da res dobro začutim ta upper back in da se forearmi in pa biceps res čim manj aktivira. Tako da kilaža sploh popolnoma ni fokus na tej prvi vaji, bomo šli malo bolj heavy potem na barbell rowsih in kakorkoli. Tako da tukaj spet samo en working set in potem bomo na ostalih vajah začeli dodajati malo več volumna, torej po 2 working seta. Kot sem rekel, glavna vaja, barbell rowsi, kot ste videli, pač forma ni popolnoma perfektna, pač eno malo swinganja je, ampak večinoma poskušam pač res dobiti samo res ta dober feeling na hrbtu. In potem tudi, če mogoče zadnji dve ponovitvi pač malo zaswingam,
nič do tega. Tako da ja, evo, zdaj drugi set, bom šel back-off, prej sem šel za 100, sem naredil 7 ponovitev, tako da zdaj sem dal 5 kg manj, na vsaki strani 90 in poskušam spet ponoviti nekako ta rep range 7 do 8. Say my name is so when you say my name is when you say my name is so cold. Vaja celotnega treninga za trepse. Na zadnji, ko sem snemal ta trening, po mojem, sem jih delal z dumbbellsi in vmes sem prešaltal na Smith Machine. Torej Smith Machine shrugs, ne vem, pač spet. Isto kot vedno, ko govorimo pač o stabilizaciji, premikanju, vse to, stabilizacija popolna na Smith Machineu in res ful dobro čutim. Potem po občutku, kakšenkrat stojim res popolnoma ravno, kakšenkrat se malo nagnem naprej in potem še malo ostalega zgornjega hrbta stisnem vse skupaj. Večinoma delam tisto, kar se v tistem trenutku bolj počutim, da mi paše. Odličen trening zaključen. Kaj so bile stvari, ki so pač meni pomagale, da sem, oziroma da še naprej razvijam svoj hrbet, ker ni niti približno v končni formi. Imam še dosti časa za ga razvijati in še dosti napredka možnega. Ampak glavne stvari, ki so mi pomagale za hrbet, nekako če razdelim na stvari, ki so mi pomagale za old school, kako bi se reklo, širino, torej za ledce, in potem stvari, ki so mi pomagale za izpostaviti vse te detajle, lahko temu rečemo thickness, pač kakorkoli. V glavnem glede širine, glede lecov. Stvar, ki je meni ful pomagala pri razvijanju lecov, zdaj ne vem, če je to samo meni, ko je pač ta premik z eno roko, kakršenkoli to row, pullover, karkoli, mi je za lece dosti boljše. Torej pač sama ta stvar, da res lahko greš za to eno roko premik, torej čez sredino telesa, ne? Torej da lahko še bolj raztegneš led
koliko bi ga raztegnil, če bi šel z 2 rokami samo naprej, ampak greš z eno roko in greš še čez sredino, če se malo v bistvu zategneš na to stran tega leta, ki ga delaš. In potem res to pač, da fokusiraš res samo let v tem premiku, s tem, da delaš samo eno stran naenkrat in fokusiraš samo en let naenkrat. To je pač zame bil game changer. Prav zato, pač kot veste, je moj trening za letce narejen samo iz unilateralnih vaj, torej vaj, v katerih dela vsaka roka posebej. Zdaj jaz sem našel svojo rutino, ki pač meni paše, ki deluje zame, absolutno deluje zame. In tukaj bi dal mogoče še nasvet glede tega, fokusiraj se največ na prvi vaj. Prva vaja, po mojem mnenju, bo diktirala celoten trening, ker če na prvi vaji ne začutiš lecov, jih ne boš začutil skozi celoten trening. Tako da dej si kot prvo vajo to neko aktivacijsko vajo, ki jo res dobro čutiš, in potem pejdi mogoče na neke bolj compound, heavy vaje in potem spet na kakšen bolj accessory work. Kar ne pomeni, da pač ti zdaj, ki gledaš ta video, moraš delati unilateralne vaje. Jaz sem povedal samo to, kar je zame delovalo. Sigurno pač tudi vaje, v kateri delajo obe dve roki skupaj in kjer pač poskušaš potiskati komolce čim bolj dol, torej čim bolj v kolk in targetirati tako lece, lower lece, kakorkoli bojo tudi delovale. Zame pač te vaje popolnoma ne pride v poštev. Tako da to je glede širine in potem glede thicknessa. Glede thicknessa je z eno besedo bi pač kontrol. Torej kontrola premika. Torej, večje kot je stabilizacija premika, kontrola premika, boljše sem čutil upper back. Zdaj, upper back, kako bi temu rekel, moj ability treniranja upper backa ga nisem še do končnega levela unlockal. Za lece sem popolnoma poštekal, kako trenirati, kaj trenirati, da jih začutim nenormalno. Za upper back še vedno napredujem, ampak sem napredoval ful od samega začetka. Kot ste videli v današnjem treningu, pač sem začel z pulloversi, ampak potem prva vaja, ki je bila včasih lat pull down, oziroma upper back pull down, pač nekako skozi čas potem mi ful ni pasala več kot prva vaja in sem jo zamenjal s tem seated rovom, ki sem ga danes delal za upper back, s tem neutralnim širokim prijemom. In zakaj začnem s tem spet? Ker s to vajo na začetku ful dobro začutim upper back. Prve 3 sete, ki so pač segrevalni seti, res tudi nekako pretiravano počasi delam ponovitve, samo res, da lepo začutim hrbet in da potem, ko grem na edino vajo treninga, ki je malo bolj tako, sem jo opisal, malo bolj old school, pač barbell rowsi, kjer stabilizacija ni the best in kakorkoli, ampak menim, da so pač tudi te vaje bolj old school, bolj raw vaje, dobre. Absolutno dobre vaje, vsi bodybuilderi so jih delali. Če imam pač to vajo pred tem, kjer začutim dobro hrbet, potem so tudi barbell rowsi zame zelo pozitivni. Ampak vseeno tukaj pač treba paziti, ker barbell rowsi so dobra vaja, ja, ampak večino folka, ki pač dela barbell rowsi, jih dela s katastrofalno formo. Katastrofalno, pač barbell row, ki izgleda bolj shrug kot pa row. Tako da jaz mislim, da je tista moja forma, ki sem jo danes prikazal v treningu, še najbolj umazana forma, do katere pridi. Pač, če delaš še slabšo formo, kot sem jo jaz danes delal, zdaj pač, če čutiš upper back, kakorkoli, pač jaz ti ne morem nič reči. Zdaj jaz govorim s tistim, ki mogoče nimajo tako great hrbta in se hočejo pač naučiti, kako ga izboljšati. Torej, če imaš slabšo formo, kot sem jaz imel danes v videu, znižaj kilažo na working setu, absolutno. Ker če gledaš kogarkoli od tistih, ki so res delali barbell rowse, OG bodybuilderi, so imeli pač dobro formo. Niso delali tašne šrakse, Mr. Barbell Row, Dorian Yates je pač imel odlično formo na barbell rowsih in zato je imel tudi odličen hrbet. Tako da jaz vseeno mislim, ne glede na to, da je pač old school, raw vaja, fokusiraj se na to, da nisi preveč, bi se reklo, raven, ampak da je pač ta hinge, da si naklonjen naprej in da je ta nek kot pravilen, pod katerim rovaš in zadaneš celoten upper back in ne samo trapeze. In tu glede upper backa bi samo še eno stvar dodal in sicer, da ne si krast premika v negativnem delu. Torej pač pusti, da te teža raztegne. Ne s tem, da se v bistvu popolnoma relaksiraš in samo pustiš, da te teža raztegne. Drži težo, torej zadržuj, bremzaj, kot bi se reklo, s hrbtom to težo, ki jo držiš, ali je to v
horizontalen, vertikalen row, pač kakorkoli, bremzaj s hrbtom, ampak pusti, da te ta teža, ta kilaža raztegne, da se ramena premaknejo naprej, pusti, da ti pač popolnoma raztegne hrbet in potem začne premik s tem, da prvo ne greš v bistvu takoj s komolci nazaj, ampak prvo z sredinskim delom hrbta potegneš to težo do neke točke in potem nadaljuješ premik še s komolci in pač ciljaš komolce res visoko. Torej, ne preveč visoko, ne popolnoma ravno z rameni, ker potem je tukaj bolj rear delt aktivacija, kar je v redu, kar je normalno, ampak probamo pač pod enim pikič malo manj kotom, kot pa popolnoma ravno ciljati za ta upper back in potem res dobro stisniti vse skupaj. Za razliko v treningu z leci, kjer pač ne želim, da komolec preseže hrbet, ampak če treniramo lower lece, se ustavimo v kolku, če treniramo bolj middle upper lece, se pač ustavimo v liniji z hrbtom. To je to. Tako da folk, to so bili moji nasveti za boljši hrbet. To so bili nasveti, ki sem jih nekako jaz bral skozi ta moja 3+ leta treniranja in ki so meni pač ful pomagali, tako da upam, da bojo pomagali tudi vam. Kot sem pa rekel, še veliko dela čaka moj hrbet, bo pa zanimivo videti, kakšen bo moj hrbet čisto na koncu tega prepa, ko res ne bo nič maščobe in ko bo popolna oblika in pa 3D definicija prišla ven. V glavnem, folk, čim več lajkov, subscribej se, če še nisi, čim več komentarjev v ta video, za ga supportati, da doseže čim več ljudi. V opisu videa, kot vedno, imate vse moje linke, folk. To je to od mene za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu.